dipalamo le a ditogamano tsa mesepele mmogo le ya dikago. Tona Butale a re seemo sa letlhoko la ditiro mmogo le maikaelelo a go aga madirelo a nonofileng ke yone mabaka a gwetlhileng puso go tlhagafalla go tlhabolola le go aga itsholelo e puso e eletsang. Go tlhomilwe lekoko le le tla tsamaisang tiro ya kompone e thapilweng go kanoka makana puso ya Alvarez and Marshall Middle East Limited. Molosi wa Selepeng o tlhomile go nna mokamedi wa lekoko leo a patilwe ke Catherine Moshodi. Pego e tswang kwa ofisi ya Gatautona ya re kompone ya Alvarez and Marshall e filwe boikarabelo jwa go kanoka makana puso e nang le seabe mo go one a SEOs a karetsang maphata a puso, makalana a yone le makgotla a beileng leitlho ditsamaiso tsa puso. Ha re tswela mo emedi wa Amerika mo Botswana Howard Van Fraken a re o itumelela tswelelo pele le kgolo ya meepo mo lehatsheng leno ka se se ba lehatshe le mo maemong a mantle a go ka kabakanya itsholelo ya lone go tlhabolola le go fokotsa letlhoko la ditiro. Van Fraken o buile se a etetse moepo wa Giyane o go tla etswang manganese kwa go one kwa Kanye. A re utlwe Emmanuel Rapoa. Botsalano jwa lefatshe la Amerika le la Botswana bo tswa kgakala bo remeletse thata mo go tsa meepo, botsogo, tlhabololo ya batho, thuto le tsa itshireletso. Ke ka mo moemedi wa lefatshe la Amerika mono gae a neng a etela moepo wa Giyane Metals mo Kanye go utlwa ka tswelelo pele ya one le gore o tla thusa jang go tlhabolola matshelo a beng gae. This is the future for Botswana. These kind of responsibly mined sites, in this case for manganese. Mo ke isago e solofetsang thata mo lefatsheng la Botswana ka khumo ya ditswamong di tshwana le manganese. Tshwaragano ya puso ya lefatshe leno le khamphani ya meepo ya kwa lefatsheng la Canada e a itumedisa ga mmogo le tse di molemo tse di solofetsweng go ungwela beng gae. In Botswana, they're going to make jobs, they're going to employ people, they're going to bring these important minerals to the market for the world to use. We met with the ambassador last week and he wanted to appreciate the project, the EV industry and the energy storage industry. Re kopane le moemedi wa lefatshe la Amerika mono gae mme a supa kgatlhego go etela moepo wa manganese. Manganese botlhokwa thata ka e dirisiwa mo malatlheng a dikoloi tse di dirisang motlakase tse lefatshe la Amerika le di akolang. In terms of manganese, high purity manganese that Guyana is going to produce is a growing component with regards to EV batteries. Bogogi jwa moepo le jone bo le mo thulaganyong ya gore ditsetlana tsa konokono tsotlhe di lolame go felela ko legatong la gore moepo jaanong o bone babeeletsi gore o bulwe. So we're taking the project through the value chain and in doing that the community re tsile go atolosa ditirelo tsa manganese gore beng gae ba boelwe go menagane material. In addition to that, we're bringing a new skill to the country. Re sologetse gore letlhoko la ditiro mo kgaolong e tla nna selo sa maloba ebile re sologetse gore le bangwe ba ileng ba go ba botlana kana ba go ibotlhela ka pharologanyo ba tla akola kana ba tla itatswa menwana mo kganyeng yone jaanong tota hela ga gona mo go ntsi ga se go leboga le go ba rotloetsa hela gore ko pele go nne le consultation e maleba bani ba kgone gore ka nako tsotlhe ba ene ba itse gore go diragalang ga go diragaleng. Go simolola go bereka ga moepo go lejwa go tla tsisa tse di molemo thata mo setšhabeng go tlhabolola matshelo a batho. Emmanuel Rapoa, BTV News, Kanye. Ha re gantse di tswela Kgosigama wa bona wa Bangwato a re go tla fefotswa go ka ba diphatlha tsa ditiro tsa bogosi jwa kgaolo ya ga Mangwato ka jaana go supega ga diphatlha tseo di ama go isiwa ga ditirelo kwa setšhabeng. Kgosigama o buile sa hana buisa phetogo ya kgotla kwa motseng wa Totomema Bane a re utlwe Thare Makgweng.
Go ya ka kgosikgolo wa ga Mmangwato, bogosi bo tshwanetse jwa totwa le go tisa ledula mo setšhabeng. Ke ka moo a ikaelelang go agisanya magosi le setšhaba sa ga Mmangwato se se na leng dikgaolo di le 7 le go tlhomamisa gore diphata tse di leng teng di hirelwa batho. Mo nakong eno o setse a lekotse dikgaolo tseo tse di akaretsang metse ya Serowe, Phalape, Mahalape, Bobonong le Totome, mme o tla fetela kwa Tonota le Lethakane mo nakong e khutshwane. Maikaelelo e le go sekaseka tse di ka dirwang go tsholetsa serodumo sa bogosi. Maabane ko Bobonong le bone ba buile ka gore go na le diphata mo bogosing, mme diphata tsa bone di dirwa ke gore go a loa mongwe le mo batla go nna kgosi, mme a ke se ke utlwa kgosi a mpolela gore keng go santse o na le diphata, o tata a mpolela gore ha ke boela ko Serowe re kgang ya teng re leka go e sala morago ko la gore ke rona nya then re tshwanetse re kgaremetsa ka speed gore re fila di vacancy tsa teng. Banni ba motse wa Totome le metse e mabapi le bone ba dumela gore dikgang tsa bogosi di tshwanetse tsa tsewa ka thwafalo. Bogosi kana mo metseng e ke sa tswang go e balolola e yotlhe ka bo 27 go na le mo gongwe mo go shotang mo go na le diphata tsa bogosi. Tse e leng gore di tshwanetse gore di kabiwe, mme kana tse dingwe di kabiwa di hita ka go wena ka ko ofising ya gago. E ke kopang gore gongwe le yone o ye go e sala morago thata ke ye o setseng o e buile, e ke kopang gore o e gatelele ya gore diphata tse di leng teng kana kgotana nngwe le nngwe gore e tswelele kgosi tshwanetse be e le teng, ka gore kgosi ke ene a berekang thata le dikomiti tse dintsi tse VDC inkgothe bo village extension team. Yaanong ke re gongwe le yone o ye go e gatelela go bona gore tota ga tiego e nngwe kana tiego e nngwe ke tiego hela e leng gore ga se a sepe ka hela ke a leboga. Ke re tota yaanong ga re sa itse gore delimitation ya sepolitiki le bogosi it is bled. Ne re kopa gore ka le wena o kile wa nna le politiki re solohela gore o ta leka thata to address this challenge ka gore you'll be having experience ya sepolitiki le bogosi. Kgosi Kgolokgama a re dikomiti di ka tshwara bosupa di thamilwe ke magosi di akaretsa ya ngwao le matoto gareng ga tse dingwe, mme di tla itebaganya le go thabolola matshelo a setšhaba mo kgaolong e ya ga Mmangwato. Terry Makgoeng, BTV News, Totome. Tona Phata la metshameko le bodiragatsi Jacob Kelebeng a re bontsi jwa madi a ba ikaeletseng go a dirisa go rekela television ya Now TV ditlhamo le dithulaganyo a tla sologela badiragatsi ka bontsi molemo gore le bone ba kgone go ba letsogo. Tona o ne a tsibogela matshwenyego a badiragatsi mapi le madi a ba bonang mo mogameng wa bone jaaka kgone go tshwerwe segopotso sa letsatsi la mahatsehase la ditlhamo tsa beng World Intellectual Property Day ka la bone mo Gaborone. A re utlwe tsholofelo Tombale ka pego. Go lebega fa go santse go na le dikgwetlho tse di paledisa mogamo wa bodiragatsi go tlhabologa ka jaana ba ba mo mogameng o ba supa fa ba sa boelwe ke sepe. Seo se sonogile mo letsatsing la segopotso sa mahatshe sa ditlhamo tsa beng kgotsa World Intellectual Property Day mo Botswana. Matshwenyego ao ke a puso e supang e tla tsibogela ka go rotloetsa theko ya tse ba di dirang. Now TV online ye leng gore we are working on improving it and also buy more content, not only the filmy but also content there the artists ba different. Even if we buy tsone di film ra go make sure gore the artists ba moopelo ba moteng, visual artists le bone ba moteng, so that re kgona go empower. The intention
ke gore going forward e be re reka content on quarterly basis re sa e reke e le content e leng gore e rekiwa ga wane hela mo ngwageng. nngwe ya tse ba supang di ba paledisa gape ke tlhaelo ya madi a thusang ba ba santseng ba le bašwa mo mohameng wa bodiragatsi. How ka injecta madi mo di-artisting Botswana o na le talente e seng kana ka sepe ga bana bokgone ja go tsena mo studio ka lebaka la madi. Bona nna ke file 5,000 bona gore ke eme hakana phakela le phakela go tetsa thoba mo di-show di bone di go botlhokwa gore go nne le that funding. I think we have that through the levy on technical devices ka siding ya Ministry of Trade. I know already there are problems there, we are applying, we're not but also feedback let's continue to exchange on how we restructure, how we formulate this thing so that they better serve you as a customer. Go ne ga gatelelwa botlhokwa jwa go dira ditumalano tse di siameng gore badiragatsi ba sologelwa molemo ke dilo tse ba di dirang. If we don't have a contract, my advice would be to say ke gakolola badiragatsi gore ba seka ba dira ditumalano tsa molomo go sa kwalwa. It's okay. That verbal contracts don't work. In recent times, the employment space is not able to absorb people as much as it used to. Mo nakong ya gompieno ga go tlhole go le motlhofo go bona tiro jaaka bogologolo. Ka jalo re tshwanetse go sireletsa mehama e e thusang go dira madi. Ke akanya gore tsela nngwe ya go dira jalo ke ka go tla ka melao e e laolang gore go na le maemo a a tlwaelegileng a ditumalano. That I think that could be done is legislation that prescribes minimum terms of engagement. Puso e tlamile gape go sekaseka melao e e kgoreletsang mohamo wa bodiragatsi ka go ema nokeng gore otlhe o godise itsholelo ya monogae. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. A re tlotsa mahasansele se dirisang kwa Sudan meko moeteledipele wa phanti e tona ya kganetso yone ya South Sudan ne e le Riek Machar o tshwerwe ke masole a ko mo go bakileng dipoifo tsa go kekela ga dintwa tsa gareng ga balatedi ba gagwe le puso ya ko. Lekgotla la ditšhaba le kopile matlhakore a mabedi ao go tshegetsa tumalano e ba e dirileng ka 2018 go emisa dintwa tsa maraganateng. Kgotlang gareng ga Tautona Salva Kiir le phanti ya kganetso ya ga Machar e ne ya kekela kgwedi eno e simolola a batlhabani ba mokgatlho wa White Army ba ne ba tlhasela sefofane sa thotomo sa lekgotla la ditšhaba. Lekgotla la ditšhaba le tlhagisitse gore seemo seo se ka baka go kekela ga dintwa tsa maraganateng. Lepata la mahasansele la Amerika le rotloeditse Kiir gore a boela morago go tshwara ga Machar ka go ka befisetsa seemo kwa pele. Mo tshimologong ya kgwedi eno bangwe ba ba dirisanyang le Machar ba ne ba tshwarwa ke puso mme balatedi ba gagwe ba kgala seo ba re se tsula tumalano ya kagiso. Mahatshe a Germany le Norway ba tswetse boemedi jwa bone ka nakwana kwa Juba ha boemedi jwa Amerika le boemedi jwa Nyelane bone ba fokoditse badiri ka ntlha ya matshosetsi a tshireletsego. Ka gore le wetso ke be ke di ba khutlo ke Stella City ke ya gakwa. wa esi ga go ya la khatsedi ya ke one rabantheng a ke di tseletse mme motsona we tsonna ke go tsisetsa di khantsa go tsa mesameko ke bitso ya la go tshethi ke ga kwa me di khantsa rena di emejana. Kompani ya Sunbet ke yone morotloetsi mogolo wa lebelo la ngwaga le ngwaga la Masa Easter Cup Horse Race ba sena go ribolela thotloetso ya 300,000 pula mo phuthegong ya babegedi kgang e neng e tshwaretswe kwa Crystal Lodge mo tsatsing la maabane. Kgaisano e ya mabelo a dipitsi e tla tshwarelwa kwa Maung moranang a le 11 a re utlwa dintlha ka tshegofatso malepa. Kompone ya Sunbet e sa tswang go fiwa teseletso ya go gweba mono gae e bile e tla bo le lebelo la bobedi la dipitsi e le rotloetsa mo Botswana ya re thotloetso e tla thusa ba Masa Horse Park fela thata bo go segetseng kgaisano e ba supa gape fa bana le tumelo ya gore tshwaragano e tla seke e nne ya nakwana fela. When Masa approached Sunbet, we found it quite fitting to be part of this auspicious event. And the reason why I say that is I think fa
fa ba Masa Horse Park ba itshwaraganya le rona re ne ra bona go le matshwanedi go nna bontlhabongwe ja kgaisano e ga re bašwa mo go rotloetse mabelo a dipitsi ebile ra agile botsalano le ba Horse Racing Association mme ke ka moo ba sa iponantsa pa go emanokeng tshwaragano e le ba Masa ke itumeletse go le itsise fa kompone ya Sunbet e tla rotloetsa lebelo le la Masa Easter Cup Horse Race la monongwaga ka madi a kana ka 300,000 pula mo lebelong le ga re go ntsha madi fela re bona se e le tshono ya go aga botsalano le go ithuta go le go ntsi ka dipitsi tsa mogae ga mmogo le go tlhabolola matshelo a bapagami ba tsone. It will not only be limited to finance. We would like to get acquainted more with Masa. I believe we've built a very healthy relationship and a friendship with them because we want to learn more, we want to improve more. We want to improve more on the quality of horses that we see there. We want to improve the livelihoods of the jockeys that come there. We want to put on more effort as opposed to just bringing in money to the event. Fa amogela thotloetso e morulaganyi wa lebelo le o tlhalositse fa thotloetso e tla ka nako e maleba ebile ta thusa go fa bapalami dikatso tse di botoka fa go tshwantshangwa le ngwaga o fetileng. Today marks a day we are very much grateful to Sunbet. Today they are our platinum sponsors. 300,000. Re itumeletse thotloetso ya ba Sunbet jaaka ba rotloetse bagolo ba kgaisano e monongwaga ka madi a kana ka 300,000 pula. Re itumeletse thotloetso e ka itile ka nako e maleba. Masa Horse Park e tshegetsa kgaisano ya Masa Easter Cup Race le kgetho la bobedi monongwaga. Mme thotloetso e ya ba Sunbet e tla re thusa go menagane mo go baakanyetseng lebelo le. Last year we had our first edition here, Masa Easter Cup. So, like I said, these funds that we just got from Sunbet will be very useful to us in terms of covering all these logistics. Kgaisano e tla tshegetswa ko Maung Moranang a le 11 mme balatedi ba mabelo a dipitsi ba tla nna le tšhono ya go beeletsa pitsi e ba bona e ka fenya lebelo. Dipitsi di tla bo di kgaogantswe ka matlhakore a tshwana le a Tswana Breed le Thara Bridge mme di tswa monogae le ko mafatsheng a seleng. Dipitsi di le 155 di solofetse go tsaya karolo mo kgaisanong e monongwaga. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Mejara fa re tswelela lekgotla la Botswana Chess Federation le bone thotloetso ya madi a kana ka 160,000 pula go tswa mo khampaning ya Metropolitan Botswana. Seo e le thotloetso ya bofelo morago ga dingwaga tse di 20 go tswa mo komponing eo a re utlwe go Motsesefako. Moeteledipele kwa Metropolitan Botswana Boikobo Itshepeng a re lentswa thotloetso e ile a bone ya bofelo o na le tshepo ya gore lekgotla leo le tla tswelela ka go atega. Over the years, our sponsorship has contributed to the development of talented chess players. I think the president has alluded to that, to say we are seeing the efforts that have been put in through this relationship. Today, as we hand over the baton to the next potential sponsor, we do so with confidence on the legacy that we have built together. I want to take this moment to recognize the young men and women in chess who have persevered. Again, the president mentioned the fact that we went through COVID, went through a lot of challenges together, and there was that perseverance that we have seen between the two of us. Thotloetso eo e tisa bokhuto lenyalo la dingwaga tse 20 magareng ga Botswana Chess Federation le Metropolitan Botswana mme ke ka moo ba chess ba lebogetseng thotloetso eo ka e thusitse motshameko o go gola le go thabologa fela thata. These nominations towards the sports awards, they didn't just come by. They came by because you supported chess, Botswana Metropolitan. You were there to hold their hand. You were there to make sure that they reap the right rewards. And indeed, chess is one of the disciplined sporting codes that we have in our country. And there's a trail of record of their performance
which is very evident. Whatever that we are discussing here or whatever that we are celebrating here, we'll continue to celebrate it. This journey of almost 20 years now, despite all the trials and tribulations, despite COVID came, it affected businesses. Metropolitan said, no, we are still there with you. We'll be with you all the way through. The Ukraine-Russia war came. They said there will not be conflicts. Metropolitan says, no, don't you worry. We are there with you throughout. And here they are still standing with us, and we are standing on their shoulders. madi a ta dirisiwa go tshegetsa kgaisano ngwaga le ngwaga ya Metropolitan Chess Open e dirisiwang go thopa batshameki ba setlhopha sa setšhaba. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. mme jaanong fa re garela dikgang tse re jaaka go setse metshameko e se kae hela gore paka ya monongwaga ya leki e kgolwane ya FNB Premiership e tle bokhutlong. Metshameko eo e a tswelela ka mafelo a beke jaaka setlhopha sa Union Flamingo Santos se se di gogang kwa mogatleng wa loko eo ka dintlha di roba bongwe se tla bo senkgisena magwafa le se sengwe se se sokolang sa VTMFC. Se sone se kotameng maemo a bolesome le bobedi ka dintlha di le masome a mabedi. Ditlhopha ka bobedi di tsena mo motshamekong o di itse botlhokwa jwa go bona phenyo ka ka ba thusa go tokafatsa maemo a bone mo lokong. Motshameko o tla tshamekelwa kwa lebaleng la Gaborone United ka nako ya bone mo maitsiboeng a tsatsi la gompieno ga jaanong re utlwe Pakostereke. Mokatisi wa setlhopha seo sa Union Flamingo Santos Thabo Mothibi a re ba tsena mo motshamekong o ba na le tshepo ya gore ba ka falola selepe sa magagane ka jana ba nile le sebaka sa dibeke tse pedi go ipaakanyetsa motshameko o. Ke ne le chance ya go tshameka di-friendly re bankanye ante re bonang go nkare go wela teng re bankanya re sa under pressure and le gore re se ka ra losa le fitness a rena le match fitness di game tsa teng re thusitse thata because ne re di bankanyetsa without any pressure ba theka a ka re kgona re ta enjoy moment mme re ira di-basics re ira sengwe le sengwe sente se re re enjoy the moment ngwe le ngwe itirela tribola hela ira eng. Mo letlhakoreng le lengwe mokatisi wa setlhopha sa VTMFC Chikotin Javera a re le ntse ba na le sebaka ba sa kokwanye dintlha mo leking e kgolwane ya FNB Premiership ba tsena mo motshamekong o ba na le tsholofelo e kwa godimo ya phenyo morago ga go fetela kwa legatong la ditlhopha tse di lesome le borataro mo kgaisanong ya Orange FA Cup. Ba fapha setlhopha sa Tshikinyega Tigers ka no e lengwe go lefela. Lately we're not scoring more than 2 goals. So our session plans were based on scoring and also trying to maintain our stability in defense as well. And that's the area that we did work hard until today. And especially we are just fine tuning for the game tomorrow. We feel positives will come looking at how we prepared. Motshameko o mongwe o solofetswe mo mafelong a peke o tla kopanya setlhopha sa Chadibe FC le sa BDF 11 kwa lebaleng la Francistown City Council ka nako ya bone mo maitseboeng. Ka matlhatso gone go tla bo go sha legong go sala molora fa setlhopha sa Joining Galaxy se mo nakong eno se isentse latlhegelwe ke motshameko ope mo pakeng eno. Se tla bo sa amogela disala mmapa o Rapa United kwa Galaxy Stadium. Fa Gaborone United ba tla mekamekana le Security Systems kwa lebaleng la Gaborone United. Mochudi Center Chiefs ba amogela setlhopha sa Traffic ba Extension Gunners ba tla tsa leeto go ya go mekamekana le setlhopha sa Nuka United kwa Samsono Stadium. Ka Sontaga gone Matebele FC ba tla thulana le Morupule Wanderers kwa lebaleng la Gaborone United. Fa setlhopha sa Township Rollers se go gatlang bosimego jwa leki ya paka eno se tla thulana le sa Swa Flamingos kwa Royal Area Stadium. Metshameko eo yotlhe solofetse go simolola metsotso le 30 go tlogela nako ya boraro mo maitseboeng. Pako Sterek, PTV Sport. Motsana wetso dikgang tsa rena tsa nako ya bongwe duela ka tsela e ntseng jalo mme se sebaka se raga jalo gore nna le wena re tla be re kgaogana e re pele ke dira jalo a ke lemoge ke be ke lebege morwa re tshepiso sekolo yo ena na ra dikgang tse ka puo ya diatla go tloga le go nna le bo botlhe ba di mogetse tsa dikgang tsa metshameko re gore a re go hitlhela re kopana gape modimo ke o. Farmers were further urged to adopt smart agricultural techniques and also work together. The nation should embrace all initiatives aimed at keeping the environment clean.